I ćao svima, moje ime je Stefan sa kanala Super Pro Stefan i danas ću vam pokazati kako možete za veoma kratko vreme napraviti mnogo dobar 3D intro. Potrebno je da uđete na sajt koji se zove panzoid.com i ovdje imate gomilu intro template-ova. Kada nađete neki intro, samo uđite u njega i idete Open in Clip Maker. I ovdje imate kao ovaj preview vašeg introa koji možete da pustite. I šta vi želite da uradite jeste da your name samo preimenujete da bude neko vaše ime. Odite ovdje u ove kao grupe i samo promenite your i name u nešto vaše. Sada ako vam je jedna od tih reči previše velika, možete da odete ovdje i pišete height i thickness imate. Height vam je veličina vašeg teksta, ja ću to da stavim na 22. A druga reč može da ostane na 25. Onda imate i ovaj sljedeći deo your name. Nisu svi introvi baš skroz isti. I sad kad ste završili vaš intro, treba da ga izrenderujete. Idete ovdje download your video i selektujete balanced i ovo treba da vam ostane ovako. Idete start video render. I ovo će traje nekih možda 2 minuta, pa vidimo se kad se ovo završi. I kada vam se ovo završi, samo idete download your video i vi ste praktički sve završili. Samo će ovdje malo sačekate, možda nekih 3 sekunde i ovdje vam se downloaduje vaš video. I sve što je potrebno je samo da uđete u video i već ga imate. I to je bilo to što se tiče ovog tutoriala, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!